Hei hi All India Radio Aizawl ani Chanchinthar hachhiar tu silin sang puya Voin Khan International Yoga Day voiriat na chu ramchung hun sanga or taka manani Lar sab Dr. Hari Babu Kamam Patian Hrisel nan min yoga in soizoina atupi thelo poin taksa in soizoina engamotal ti thina poimo hleani ati MPSC Chairman Tharatan Puje Siram Thanga IAS retired Su Voin Khan Ras Bhavana Arunamatu Tiam Tira Laklu ani Assam tuilian chuan ziom lam apan hret Voin Khan International Yoga Day voiriat na chu ramchung hun sanga or taka manani a mishing tanuna yoga choilar zelani theinan heni mantrinani a ramchung alomna pui bera chuan Prime Minister Narendra Modi hovin Karnataka Mysuru huna yoga day manani a he huna hin Prime Minister Modi rol hian mi sing khade sanga chungin arwalin yoga anti ani ramchung la rampon hun sanga mi vaibel chetelin yoga day ponin hunan mangboka Kumin Yoga Day hi ramin zelena nei kumsam seripangan alomna Azadi Kamrit Mahotsav hun man megnen ay nan boka wangin ramchung hun mingthang som seripanga Yoga Day abik takin manani boka hei baken sarkar lai puya minister ten state sanga Yoga Day hin man puya Union Information and Broadcasting Minister Anurag Thakur chuan Himachal Pradesh Nalagarh Palesa mi puyang mazat nen an manga Union Minister Vek Dharmendra Pradhan chuan Kangra Fort Mangin Railway Minister Ashwini Vaishnaw chuan Konark Sun Temple Ahman Puya ani bakain Union Minister Dangten hun poimo taktaka an mangbokani Juni somni pakhat hi United Nations chuan kumsang ni sompoli Khan International Yoga Day atana puanga hei hi ramza somseri panga lain an thopa ni kumle kumma salama COVID-19 shileng wangin internet kaltanga manani a kumin ero chuan atakin mi puinan mangthei ani Prime Minister Narendra Modi chuan yoga chu India tan big chau nilovin khovel pum tan ani thu soya mimal tana hadamna thantu manilovin engkim tana muanna petu ani ati pumodi chuan yoga wanga mishingin thatna achan thei tam tak chu hai chu atul thu soya chungril muanna atangin pon nam engkim muanna thlen the ni ati a yoga chunun phunga manghetla turin mitin asom hal bok ani ramchung hun dangtorulin Voin Khan Yoga Day chu Mizoram hun then khata manani a Lar sab Dr. Hari Babu Kambam Bati chuan heni pol hi mi puite du sakna a hlana Lar sab ho hian tukin Khan Ras Bhavan Auditorium International Yoga Day manani a Kumin Yoga Day pol hian thupuya Yoga for Humanity ti manani a mitinte anu risel jok nan yoga in soizena tuipui thelo poin taksa in soizena engamotal ti thina poimo hleani ati International Yoga Day hi Mizoram chung hundanga po zirna in Sarkar Department ne pol sang ten ma nirem chandan angin an manga Women and Child Development Social Welfare and Tribal Affairs Department National Youth Mission ne Big FM te tangkop chuan Yoga Day pol hian mi puite hna ril rule taksa sel na ngai poimo tura in zirtin hunan manga he huna hian exercise step 10 khat ril rule taksa sel na turte zir hona ne ani ba ka he mit pola quiz essay le video clip siam competition zone thachunga ne te loman semna hun ne ni bok heng competition ina tumber chu school no pangzir lai tanga university zir lai thlengin le mi puita hne na ril ru le taksa sel na inzom tlat na le ril ru le taksa sel ne poimo zia in zirtir ani Aizawl Municipal Corporation AMC Mayor Pularin enga sailo chuan AMC office le chevel chu plastic man non no chi man tolo na huna apuang AMC Mayor chuan plastic chu tunai khovela mitin mamo ni ma se ramlei lungti che thei thilani awangin Central Sarkar in Plastic Waste Management Rules sangni sompuruk mangin khamna thupe ka chu atia AMC point micron somnga aipan plastic khamna thupe kumsangni sompako gas thla tangin achu ati soin Plastic Waste Management Amendment Rules sangni somni bakhat inati danglam nuwa plastic bag micron somseri panga aipan man kolle zor akhable atia hemi bozui hian AMC chuan nikum December thla tangin khamna thupek achua kumin December tangin micron za somni aipan khapturin ain po cha mek thu soibok ani pularin enga chuan plastic man khat dai an khap chu mipuiten zom ngei tura adu thu soya dan ken koturin sataka tanlak angai ti asoya khamna thupek chu chu ahlokna tel kanthine turin mimale chungkotin NGO sang le thunei tu te tanpuya asom ngal ani Aizawl Municipal Corporation chona satakin plastic man tlemani thene turin mala a danina phallo thil tiluite chu vain micron somnga aipan plastic bag kg sanga zanga somli chuanga man to a dan jom thalo te chu atulangin the Mizoram Municipalities Act 2007 mangin shreman ni bok thin ani
single use plastic hi central sarkar in kumin July ni khata tengin na khap to do na plastic waste management amendment rules sang ni somni pakhatin na khap dan phallo thil kol le zuar luite chu the Mizoram Municipalities Act 2007 le plastic waste management bylaws sang ni sampakwa manga shremthei ani don ani voin tlai dar nga le chan ve khan ser chip chimlam veng darnam kong koya ser chip daya National Highway 54 kong siam NHIDCL noyami Creme Company motor cement mixer motor lian che swala labor anandas kum somni panga Karimganj Assam chu anche swala hmuna tanga lak so rolin thi he mixer motor tun nai ro surin ser chip khochung tui kho awenga National Highway 54 leiki no phuya na thok holam ni in mi palian chuanga anjinga pahnian hliama pakhat kum somni pakhat mi chandan chu azon thak mana wangna hima liam te hi operator Sunil Das le Ruby Das te anni a Ruby Das hi liam na zol ni in operator ero chu angai omlo nia hriat ani Mizoram Public Service Commission MPSC Chairman Tharatan Puje Siram Thanga IAS retired to Vin Khan Ras Bhavana Governor Haribabu Kamam Batian Rim na Thutim Tirin Alalut MPSC Chairman Tharlang Luna in Khom hi Chief Secretary Pirenu Sharma in Kai Shwain Governor Haribabu Kamam Batian Chon Puje Siram Thanga Churin Am Thutim Tirin MPSC Chairman Tan Alalut ani MPSC Chairman Tharlang Luna Huna Hian Chief Minister Puzoram Thanga Speaker Pulalil na Sailo Deputy Chief Minister Puton Nuya Cabinet Minister te MLA official le sombik mithen khatan telani Puje Siram Thang hin Mizoram Sarkar August sompuruk sani sompukwa khan Additional Chief Secretary na thoktrana IAS officer na atho chung hian Mizoram le Manipur Sarkar na poimo tak achel to thin ani Health and Family Welfare Minister Dr. Arlo Thanglin Chon Voin Khan na Thil District Hospital Thisen da thatna Blood Storage Center le Nausen Piang Hrim Damlo en kolnate ahong Minister Chuan Mizoram Puma Health Department ti changklon le akai hnoi rural te ruam manna konga malak na kalme ka na thielpo ti mason zel ni in na thiel district mi puite mamo Thisen da thatna le Nausen Piang Hrim Damlo en kolnate chu tangkai taka manani atia Chrisel na thazok le damna anthen nge be sei thu soya na thiel hospital CMO office sakme kan ibaka medical test rang ti theina tur Integrated Laboratory Room Hantumani Atia World Bank Kaltagin Strengthening of Health System in Mizoram Project Noya Cheng Viable Chezani Somriat Seng in Mizoram Puma Health Infrastructure Ti Changklun Malagna Ni Kumatanga Bultan in Chaktaka Kalpui Mekani Thua Soibok Nathil District Atisen Pekte Da Tratura Lungloya Thonchin Tesu Blood Storage Center Ahian Da Thathe Ani Todona He Center Hi Ti Changklun Zela Nathil District Blood Bank Turatana Malak Thozel Tumani Now Saint Piang Him Damlo Enkol Ahian Radiant Warmer Le Phototherapy Unit Te Omin He Center Thoktur Nurse Ti Felto Ani Bok Cooperation Minister Pusilarin Sangan Ma Ni Chawa Ti Thailo Thil Tam Tak Midang Tene Na Thohona Tangina Ti Theni Ati He Thui Voina Mizoram State Cooperation Union Annual General Conference Voice Samthum Pathumna Synod Conference Center Ne Asoya Minister Chuan Cooperative Movement Chu Movement Poimo Takani A Mani Tan Maini Lovin Midang Te Hamshana Turpo Ngai Tu Tela Midang Te Tan Tia Cooperative Movement Kalpui Zel Chuan Hnotlin Tlontling An Muang Ti In Cooperative Movement Hnotlin Chuan Ram Economy Point Ma Sonani Atia MSCU Noya Society Shanga Member Te Chuma Son Na Neiturin Tanjuala Thona Tha Ne Atul Le Ani Ati Mizoram State Cooperative Union Nikum Sang Som Sirpanga Khandina Ni A Khati Hunlai Khana Some State Noi Aizawl District Register of Cooperative Societies ARCS and Kunan Noya Dinne Bulchan Ani Chanchinthar hi All India Radio Aizawl Changapuan Ani Tunlai Rua Suna Sata Wanga Leminin Ma Meta Changa Aizawl Pannakong National Highway 44A Atno Pinchu Tunkar Sungina Tlang Alabesi Omlo Kan correspondent Soidanin Ruasura Wanghian National Highway 44A Dab Swole Dampui Khonwa in Kara Nasatakin Lemina Sata Wanghian Dab Swole Dampui Khonwa in Kar Kongthar Dampui Diversion Road Chu Lirthe Engchima Kaltang Thelo Turin Leminin Noveka Lemin hi Amual Tol Dewa Wangim Anasat Leya Metar Zat Hui Kong No Ani Kong Ten Fight Na Hi Dab Swa Lamatang Chawat Honi in Dampui Lamatanga Aten Fight Na Tho Omlova Meta Mutu Te Soidanin Dab Swa Lamatanga Kong Ten Fight Na Man Ruapo Front Loader Pakhat Le Tipper Pakhat Chaw Ania Wangin Le Tlak Beldeng Boka Na Tho Asot Do Leya Tun Angat Na Tho Ani Chuan Hun Ala Durei Don Nia Soy Ani Heti Lain Mamid Le Khotlanga Changa Aizawl Kal Dur Chuan Dab Chole Dampu in Kar Kong Hlui Lama An Kal Thina
kong hlui chei num lo ani awangin a che to in lir thei te chi tan kan har sa hle ani Assam tuilian chuan ziom lama pan hret heta voin lama khuwa thadeu wangin Brahmaputra lui tuilian chuan kam lama pan hret nia thu don ani heti lai hian Barak Valley district Pathum te ro chuan tuilian hi anna tur na sa hle a voin khan Odisha tangin National Disaster Response Force te chu silchara chan chuan na thok turin tirlu an ni a Chief Minister Himanta Biswa Sarma chuan district borsap te chu mi pui momo engkim chak taka peturin hriat tir to bok ani Assam hian kar khatliam te chungin tuilian na sa taka tuara district somthum panhia khozanga sanga zali chuan tuilian hi an tuara tuilian kai hnuai chene thlenga Mizo man thi to a darkar somni pli chung khan mi pasare chin thelovin an bo ani Chanchinthar cherti topna na tang pui voin khan International Yoga Day voiriat na chu ramchung hun sang sanga wartaka man ani Larsap Dr. Haribabu Kambam Patian Hrisel nan mi in yoga in soizoina atui pui thelo poin taksen soizoina engemotal ti thina poimo hle ani ati MPSC chairman Tharatan Puje Siram Thanga IAS retired chu voin khan Ras Bhavana renama thu tiam tira laklu ani Assam tuilian chuan ziom lam pan hret hret chu zong chu Chanchinthar kan puan thei chu ani